Mla&Mdc ke Umsning District Mission House na Pynmang dari Adjusted Mall di Umsning konsumsi hala Shpotrik Febri Ajar Weh. Kulish pun Fiadon Katnya Hasil nambah na yo beli akan di Mission House akan dikasih. Mla jongka Umsning constituency uba Jason S. Maulong, ringkat bat MDC jongka constituency ikong Magdalene S. Maulong, hanin kasi kini kinong mikmat jongka neka constituency, kilawan ban bu yaw maunong rim, na kabenta bantay ya kaying, bala Pynmang kum ka Mission House jongka district Umsning, kabalang Presbyterian. Hanin kasi ka Shiphotarik ubanay February arajar arpaway, kini ki arngut kinong mikmat jongka Umsning constituency, haka jingi dan lang jong kinong yalam jong kabalang kibakentup ya itemen basan F Karnayor ibadi chairman jong ka Umsning district kabalang Presbyterian nangta itemen basan W Rani ki arngut ki pastor in charge kibakentup ya pastor VTS Langsti bat i pastor KM Lau. Itemen basan D Nongrang ibalong i secretary jong ka construction committee itemen basan L Lapang haka jingi dan lang ru jong kidikot jong ka Umsning district standing choir kibala ay ka jingrway ka ba kerpang na kabanta ka ne ka singi ka ba kerpang na kalyangki nong ilam jong ka balang bat kumjuru ki nong pej nong kmi jong ka balang kilapan pau ya ka jingsongu ya ki nong mikmat kibala kloy ban ay ya ka jingis nok tilang na kabanta ka jingbit jingbiang jong ka balang kabalong ru na kabanta ka jingnang perhem shushu ya ka jing shekri blay utmen basan di nong rang ha ka jing ajing kren ban kublay kerpang ya ki jing no senyang jong ki nong yarap ban perlong ya ka ne ka jing temu jong ka district Umsning ka balang Presbyterian ulaong balam da day ba ki ne ki nong mikmat kimdon ka jingi trailang ka ne ka Mission House jong ka district kamlong ka bajob habang ay nila parsang panwal kijaka sa kalang sodong jong ka tan jongi kaya bakadu ulay ul panpau ay ngi kijaka bat ngam sumla ban ay kublay kerpang i angut kirang ba ban ban hang ni kabang sawan jaga teng hane ba pem sedap ibadat jana ngai balaba jungki kalpanio yangi yang ni jaka laban tip sengi bai mahe di lapang indi no ini jaka bahaka duma klip mati kada sik krajit beriu yangi ban lai kendo imahe barang tahi kapangilayo ban ya keren ban jumut panio ni jaka ban ai yangi jaka hade kada kapon kaba kada sik jangi kampat kot ya ka thong ban pani ban kat tagalak namang iduna pon na kapon manyalang jongang sunong bang ay kublay kerpang yay ba so ba esok kami pa yung bajasan pa kong na yung siyam doon hanggang ay kublay kerpang i hagabahat kapor may imsimino yung i nilapon si i ba iiro ilapan bait ba chupon yung i ila ay yung i man sinok tilang bat ka umsik yung i umsik yung i kumba lalak tengka balama jeng i sa kalong sa kajing iles e sa jeng i kajing extrem jeng i papanyo i jaka idon na kajing na thong kumne na magatas na ang district Mla&Mdc ay klam na ay kublay kerpang ya pero kitu kibala no senyang kibala ay kiti kamon gadiang kerpang ki tri kibalang po jeng ka kiru simet kibala kersan bor ya district jeng i kibadon na kabalang haniru hari district hari kibalang bat sabalu jong ka district jongi ki wait masan na po kabalang maulay kabalang laim kra depan poru ya ka dinisyon yang ki sersek banyo ya ni jaka mentang idon ka thong kumne hari mentang ka anti jongi ka patkot idon pat sarwi mau jam uba kham krau yang ni bante ya ka ni Mission House ka district jongi na manjori ka tanya ka Umsning district Mission House kom youth development center kata kalong ngiralit lang ba si Mla ban ako ci forman ni panyo scheme ni kani kaying matangi plan ko bakhat sanlak tingka pamsyang ni ka district ngam dan pon haka report district dan ba art hoja ka pon lai ni ka construction ni akam construction committee ban thaulan panyo ya kene ka pisa teng ni la du thia du dem nang nu ngi yo pisa andai ka babalay sim no ingi man penyo ini kajaka ka ba apulay lak are ngingets kam bakadi pelan ka jong blay menta benyo ya ka sanlak abu jing e bangi are tang ka we galong ngim do jing kerman ublay yalam yangi unyalam yangi du bakot bangla peniyang ya kadi ka bang bu monong rem tersni
ngai bawis ni kani ka building kan yin kan long borom ya ka district ba away nama tan sun ba kadu sun ba ngimla klem ai kuble ka pang tu himale jung emale jungi MDC jungi Tang yami ken yin yaro Milaya lambet yani Hadukani kasngi Nakijing kibabunjan Yani mila pelat Tat hadukani kasngi Milaya lam yani Nang yalam, nang bangin nang yalam, wala jing bunjat iwan, nakabojong ni pelan. Able tunang ay bun, yani halakas ni, lahang no bangin, tang yaming yay syakri. Shushu benang penbit penbiang ya ki jingdon kam na kebenta bantai ya kene ke mission house na kaliang jong MLA ringkat bari MDC kila no senyang marsan po hajar tengka kabla long shilak tengka nalor ke skim kabala Pynmang. Ha kene kasngi lai don langru urang ba shnong jong shnong proper uba ar khong hat ringkat ru bar uba makdo uba deu chairman jong Umsning town dorbar. Nakaliang jonga, nakaliang jongi MDC belong rui hinmen. Ilai perkat bahang yong ba. Hakano kaliang nila banten sting ya kene ka jingkit jong kabalang. Ingla yo ambani perkat hakini ki singi kini ki tayo ki badap yong ba. Namanta ka kam ka babah. Kam jong ublay. Nakaliang jonga, nakaliang jongi MDC hi. Ini abu yo benok senyang namanta kene ka mission house. Kum ka komiti kum ka balang phila ban pendongkam hakono kono kaliang pendongkam para kani ka step nakaliang jonga ban MDC ngiyo ban ailang mar sanpo hajar kalong basilak tingkah namunta kani ka mission house namunta jukam kani ka balang kalong ka ik ba sutunat ba ngila ngayo ban yashim benta ngiyo ban don hakani no paisi bang yo ban play ya kani ka mission house mar hakini ki snam badap ngatay naka yang jong balang hi ka committee kan mau irreverent vites lang stay ngila ikan tu apa office ila don kita ki jingdong kam kita ki ba lawan kentu nga bangin pak kita ke proposal sak sarkar bangin yo bangin penwandur aku tu kopor ngatay pi padera ya kan mission house ketika vocational training center ki la ikwa tina kaliang jongahi kini ki file layat chakmat store layat chakmat mari kani ka labut din hi mga shanya hanga ya ka ibangan le namata ka Sngewbha jong district hi Parokaway ngaju kendo hi ngaju ya poni store so ang ba nakadong kam ka iki kapo kabalang nakaliang jongay nong mi khmat i MDC ru ibadon hangne ngin persang ngababahan ngababahatam pada ide ibadat ni bahe pada kalong rekomendasi pada rekomendasi pada jengke yang tahi kum nong mi khmat ngan IP ka jingpula ba kat kanang ya kini kisngi kisnam gi bayat kinyo lang kata ka jingtray lang nga bani hinman MDC ba kana kalong hakano kano ada ibadat ni bahe ngin long ngin ay lang kata kati kamon baka diang kemet bukan sim ba kumnong ngila pun kenteu habaro kiliang hi swabangan song supaya pi barkhat ba idon lang hangni pastor kamtam barkhat komiti belang dong barkhat boleh mah jing duai nam takayeng kasam jonga ba nginang la man sakri hok habro kiliang ba nginang yo kemet kabkhat kabakya kamtam try kunrat unang kerku ke barkhat ki bedon hangni una ai kata kajing start kajing sampang yang manang la menteri kamha mentahin ka pa naman ta kari bakan ta ka state hi Parokaway